My favorite voice is Bak Malay Angne Kibaya Bit Yakasur. Sar Pislem Palan Ngila Mes Palan Yapi. Ngisngatanat Kasur Bajam Bakanoitia Yangi. Dan Bok Pinshai Pin Klain Mosar. Annai Sonam Annai Raja Tang Khasidata Ngal Asngatanat E. Halaman Sim Basngaw Daylight 45 Light. Welcome back Khasidata. The King I'm back. Laslem ngala kamiranti. Ngam patpe ngala light pa mano belong kum ngala yang ne. Ngati ngala ngap le it yaka explain Khasidata. Tang banga favorite explanation Khasi is Khasidata. Light yang ne belong kum nga 6 light. Khasidata favorite channel 16 light. When me atlik video shitio bro. Best boss. Congratulations more. Every time miss you sir. Wow ngampe yak video ngalai and comment pa. Yapi sir. Snyo comment palat shay pija sir. Don batam na Khasidata ki YouTube Khasidata is the best. When me come kuloi ba. We miss you man. Sngatanat palat kat ba mi video jong pisar. Khasidata love. Ngasngatanat palat ya pil love you voice. The king is back. Khasidata. Nang shay nang klan nang mi shoot story. Khasidata, you are the one YouTuber that I like the most. Kublai sir ni das ngautanat e. La miss pelan e jingi tu kana jong pilijan. Khasidata my favorite channel. Sir sngumpat explain yak to film The Woman in the Yard. Khasidata is bang. Shay pija jar la miss itu video jong pi. Lami Khasidata temen simru hijai kum kasuri Khasidata. My favorite channel. Mano bakwa itu batkwa yu i sar lai angne thar. Kam kloi se ba namar tang ka channel jong pi bas. Kublai shibun sar ba pipen mi men ban kan oitia kan jai tang kasur. All the best ba. Ka channel babang tam ban snapen mi shushu mo. Lai thar se parlong. Ngala mis palat ya pisar. Deh tamne perlok kublai shibun.